kaze cyane mu aho MenyaHub space ikorera. Turabaye ikaze muri MenyaHub space aho dukora ibintu byinshi bitandukanye. Aha ni muri MenyaHub space, naha nkuko muhabona, naha dukorera. Turonka abantu benshi batugenda kuko twebwe ahantu hanini dukorera kuri internet, niho dukora abakiriya, niho dutangira inyigisho, niho dutangira amaservice yacu. Ikintu cyambere k'icinjira utangura kubona ni iyi my library, na ka library gatoyi. Nk'umuntu akorera online, akora muri information business, bisaba ko umusoma ukamenya ibintu bigezweho, ibintu bikora trendinga, cyangwa nyine ukiga izindi skills dushobora kugufasha mu kazi kose urimo. Okay, so hehe mfise offices zibiri. I know the first one and the second. Iya mbere, aha iyi machine ndakorera ko ibintu bimeze nk'ibiremereye, things about videos, graphics. So ibintu nyine biremereye ahantu nkorera. Imbere ni library nk'uko ubibona, ahantu nkora ibintu biba biremereye. Ahantu nkunda kumara umwanya munini ngaha. This is my chair, laptop, printer. Akunda no kunywa amazi, by the way. Banicaye ngaha iyo narose akazi kavuye kuri internet. Kuko twe turonka akazi kuri internet. Dukora copywriting, freelancing, dukora byinshi, videos, ibintu by'ama web design, graphic design, turakora social media management, turakora publicity kuri internet, turaboosting imbuga. By the way, wifuza kwiga icyongereza kuri internet, turashobora kwigisha icyongereza tukagukurikirana kuri Telegram no kuri WhatsApp. Ivana aho uba wifuza. So aha niho nkunda kumara rero umwanya munini nicaye biko nanga ama services kuri internet. Naha haya naho biki yakorerwa ni MenyaHub space. Okay, so come.